perlu beli api berak. Mentang ngadon hang ni ha mau kawa. Iwan shoot ya kawe ka shoot film ka bala de pelaj. Apa YouTube channel Jabloy Lengdo Official. Mentang ngadon dekat bat i Jabloy. Baak ni kan ka. Ketu ai ketemu no Jabloy ketu. Bila ben ka kami ya ikon. Ben ka kami kon. Makan tak kon lah. Mentang ngadon bat ka kami balik ben. Yo tu kon baik. Kesumi kalau lebih berat ikon kalau misap kamat keren sih terkadang. Kesumi tarai dekat itu. Kasap kami dah ni. Hah? Kasap kami kasut nama. Kase. Saya perlu ingin saya kendupat haji we pat video dengan kata tangga banga kwa blog tang tahi bye bye. Sesi 4